Bokajan Dynamic Self-Defense Wushu Academy Pen Patir Piponsi Ingdeng Krisi Bainong District Wushu Championship Surihini Raing Kwara Po Aparman Kepaman Ponalong Kicheng Sianong E Dengang Wushu Academy Pen Kachapalong Pon Dengang Wushu Academy Kedamtang Surihini Rakroy Planning Kan Amahang Patek Ponsi Denarong Lapen Wutunga Jia Hawara Parman Non Kitur Miari So Ejanga Tumapan Wushu Kepatu Aning Kedogatumapan Varsai Piponsi Non puanta denarong patua klamalong wushu ke patua risoejang nang bat bom pen state level pen kichenglok national level antami patu ponlo bonstami isining du kabangke denarong wushu academy peningkan an ningkan kep sose arta pleng deta phita kithir thep wushu academy hem avila lason si kidamtang thereponi phaing ko rasir ke pen thongkep nini aparman bokajan Dr. Bhupen Hazarika Cultural Hall halong Ingdeng Krisi Bainong District Wushu Championship Surihini Raing Kora Po Parman Kepaman Ponalong Kicheng Sianong E Dengang Wushu Academy Pen Best Team Chapalong Ponsi Denarong Lapen Wutungaji Ahawar Aparma Nong Me Wan Piponlo Laki Orkar Bainong Wushu Championship Padopon lagi Bokajana Atim si padopon lo, ada organize tembang ke Dynamic Self Defense Academy itu organize pon lo. Lapente hada kacitong pon ilitum unit mati aklaf kacitong pon kado kabe klub sir kep do. La klub sir kebang bong pen ilitum cipati dun pen. Ilitum masuk marbang talented mati sub ketek ke do ko joksi. Ilitum klub mati unit bang si kimina yang tek mati keceng si. Anu best team bang cepalong lo. Apa yang nilitum kado we cepat itu lagi bang koira isi do bang koira isi pen keceng sinong gold medalist kecepalong tu lagi bang kripli do lapen silver medalist bang thero lapen bronze medalist mati kethomang deng bang inud long dun lo anutin ne tumhan la inud bahani nang kerap tun do amen sumdata inuni de la si alang ni men babu tong kita do yang pen bang pu budak dariah pusi pu tata penan nang cerap lo pendak tebe momin puta lang lita penan nang cerap dun lo ason dak taksi Bainong dak denarong pen paroka atuman same nang cerap dun son do sonte mi parji pula peni tunon dak khela phanda somarta do ke do ulo ame khela dimbang sabje kadure do chat la si thek re chat thek muchora tum itu panang rapa sonte mi parji pusi News report, Bainong Live.